Ok, kada sam pravio onaj klip kako rezati luk i završio sa tonom luka, napravio sam ovaj ragu usput čisteći zamrzivač od mesa i povrća koji tu zimuje od januara i omjer vam je bio 1,5 kg luka na kilo mesa. I to sam ja jeo s pastom ili ovako s ljebom i onda zaledio da me ne dosadi. I onda nakon par mjeseci su mi prahnule lazanje, ali nisam imao jesteninu za njih mrskom bilo prav svježu. Ali kontam šta bilo kad bi stavio tortilje. Inače imaju jedne, znam i na pamet gdje u bingu stoje. Evo je ova krmača od kile za 3,5 eura. Još su one ogromne iz donerana. U frižideru traju pola godine ako ih dobro čuvate, tako da ih uvijek ima u mom frižideru, a preporučujem da ih uvijek bude i uvašen. Ovaj put sam napravio i bešamel, iako sam kod lazanja tip koji preferira rikotu više nego ovaj sos od brašna, ali tad nisam imao. Ali zato uvijek ima kod skurna, gaude i još neki sireva da se narenda. Stavio sam to u rednu i prije nego što vidimo na šta će izaći, da se prvo zahvalim Nektaru na rođendanskom poklonu i što mi je poslao ove čaše od 0,25 uz poruku evo Neno da ti bude lakše ksirat. Hvala od srca Banjalučka pivara, a sad mi pošaljite 1 od litre da ne prljamo suđe bez veze. Sad realno ove lazanje su 7 od 10, možda nekom studentu i 10 od 10, ali ove tortilje ispadnu ko prekuhana tjestenina, ali nije ni bitno, poenta ovog igranja je da saznate kako se namirnice ponašaju u drugim aranžmanima, iskoristite to znanje u nekim drugim jelima i kulinarskim neuspjesima se radujete koliko i uspjesima jer tad naučite najviše.